Nina bendlodle nophapha ekhanda. Baphathi bemandi. Shingishani zomoya ni madoda amafisha nahlala omgedeni. Lo khuluma nani ngiDr Cembele Sicalaba. Lotholakala ku 7618 3035 noma 7992 0698. Balandzeni wababukeli noma ke labalasha la ekhaya. Ngicela ukudlulisana simemetelo nasi. Solo ngaqala kwelapha. Ngiyacala ukujabula kanje ngemsebenzi wami. Ngiyacala ukuhlonipheka kanje, ngisake ngibonge kuloko. Lengingakusho manje. Umuntu lothi yena emsebenzini uqoshiwe. Aketeki mangifonele alanze indvo yakhe. Umuntu lothi yena umsebenzi angiwuthola noma lothi umkami uhambile, noma lothi indvodza yami ihambile, aketeki ayimlanze abuye. Umuntu lothi ngifuna ukuhlola impilo yami ukuthi kwentekani ngempilo yami akangifonele manje ngimentele. Umuntu lothi ufuna kwethwala kodwa sethwala lesingahambelani noma lesingafaki ubungozi. Akete kudokotela ngimentele. Umuntu lothi yena kude la kubamba ukukhanya nemali akayibona akangithinze kodwa sicela ukukhuluma ngesithwalo esikhulumele ngesigubhu sikhulume ngeliphonzo. Wonke umuntu lofuna indoda yakhe ihambe kahle akangithinze kulezi nombolo tami ngimentele abuye la ekhaya atobonga. Ngifuna kwenta into yemehlo bese sothi nabantu labathi ke kusukela kadzena nafika lento kwelapha indoda yakhe tenteka letinye tenteka kodwa esinye tangente kahle. Phinde futhi ngiyabacela labantu labo ukuthi abafonele udokotela kulo 7618 3035 noma 7992 0698 babike isikhalo sabo ukuthi bakhala nganawo basitakale. Bonke labo bantu labakhala ngale nto leyo ngicela bathi kudokotela mina ngikwazi ukuthi ngikhulume nabo futhi uma ngabe lo muntu evunga ukuthi angarefundeka athola isito phambili angitshele sikwazi ukuthi sisebenze. Wonke umuntu lokhalako noma ke lo wake wenteka tinto but manje nabathi bona bakhala letinto leto ngicela bangifonele ngibalaphe ngibasite noma ke athi umuntu ufuna kubethelela ekhaya ufuna kubethela ibhizinisi ayihambi kahle ufuna isigubhu sayo ufuna kwethwala ngento lete bungoti angithinze dokotela utamsita ngisesekhona ngiyatholakala ngiyabonga kakhulu.